салом, мавзӯи имрӯзаи дарсии мо меваҳо. Илме ки меваҳоро меомӯзад карпология ном дорад. Аслан мева ин ба узвҳои генеративии растанӣ дохил мешавад. Аз мавзӯи гузашта чӣ хеле ки мо медонем, мева ин узви генеративии растанӣ ба ҳисоб рафта. вазифааш ин паҳншавӣ, яъне паҳн кардани растаниҳо. Маҳз растаниҳо тавассути меваҳо ки дар мева тухми он ҷойгир шудааст, ба ҳар минтақа чӣ мешаванд? Паҳн мешаванд. Яъне давомдиҳандаи насли растаниҳо ин чӣ мебошад? Меваи онҳо мебошад. Ва аслан дар ҳосилшавии мева гул иштирок мекунад. Мева аз гул инкишоф меёбад ва баъд аз бордоршавӣ аз ғӯраки тухмдон аслан меваҳо ҳосил мешаванд. Аз ғӯраки тухмдон. Баъд меваҳо аз ду қисми асосӣ иборат мебошанд. Аслан меваҳо аз ду қисми асосӣ иборат мебошанд. Ин мевапарда, агар мо бинем аз мевапарда ва дар дохил яъне мевапарда ана ин ки дар дохилаш аст қисмати дохили мевапарда мебошад. Ин донае ки мо мебинем, дона мегӯем, ин қисмати дохили мевапарда мебошад. Вақте ки мо амира мешиканем, ана ин пӯсти, ана ин дона ва дар дохилаш чӣ ҷойгир шудааст? Тухм ҷойгир шудааст. Аслан ана аминам ба мевапарда дохил мешавад. Ин чӣ? Яъне меваҳо таркиб ёфтанд аз тухм ва мевапарда. Аз тухм ва мевапарда. Агар мо қисмои ана мевапардаро бибинем, қисмати берунии мевапардаро аз тарафи берун пардаи тунуке ки ҷойгир шудааст ном дорад экзокарпи. Экзокарпи яъне илме ки меваҳоро меомӯзад мо карпология мегӯем ку. Гуфта намуна. Аз сатҳи берун пардае ки иҳота кардааст меваро мегӯянд ки экзокарпи. Ана мағзи онро мағзи сероб серширашро мегӯянд ки мезокарпи. Аслан ҷои истеъмол мекардаги мо ана мезокарпи мебошад. Мезокарпи ва аз тарафи дохил яъне сахт шуда ин мевапардаи дохилӣ мегӯем. Ана мевапардаи дохилӣ ин чи аст? Эндокарпи. Яъне экзокарпи, мезокарпи, эндокарпи. Ҳар сеяمیро дар якҷоягӣ мегӯянд мевапарда ва дар дохили он чӣ ҷойгир шудааст? Тухм ҷойгир шудааст ки вазифаи мевапарда аслан муҳофизат кардан, барои муҳофизат кардани тухм хизмат мекунад. Инчунин барои паҳншавӣ ҳам ана мевапарда ёрдам мекунад, масалан кӯмак мекунад. Чӣ хел бисёр хоб одам бошад, хо дигар ҳайвонҳо аслан барои истеъмол кардани ана мевапарда мо бештар мевапардаро истеъмол мекунем ку. ана барои мевапарда мебиёянд меваҳоро истеъмол мекунанд ва баъд аз истеъмол кардан ин мевапарда ҳал мешаваду ана мо дар дохили вай чӣ бо аз тарафи дохил эндокарпиш бошад сахт дар дохили вай тухм ҷойгир шудааст. Ин қисмат ҳал мешавад ва баъд аз он вақте ки ахлод мекунад тавассути ахлод ин дона меафтад дар ягон ҷо. баъд оянда дар дохили дона чӣ ҷойгир шудааст? Тухм ҷойгир шудааст. оянда месабзад аз он ҷо. Яъне барои паҳншавӣ анамин мевапарда ёрдам мекунанд, кӯмак мекунад. мо гуфтем мева вақташ аз ғӯраки тухмдон ҳосил мешавад, аз ғӯраки тухмдон. баъд дар анин ғӯраки тухмдон, девораи ғӯраки тухмдон аслан девораи ғӯраки тухмдон мевапардаро ҳосил мекунанд. Девораи ғӯраки тухмдон мевапардаро ҳосил мекунанд. Дар дохили ғӯрак ҷойгир шудааст тухммухча. Дар дохили ғӯрак тухммухча ҷойгир шудааст ва дар дохили тухммухча оянда анин тухм инкишоф меёбад. Халтаи ҷанин ва дар дохили он оянда чӣ инкишоф меёбад? Тухм инкишоф меёбад. баъд аслан меваҳоро ҷудо мекунанд ба се гурӯҳ: меваҳои сода, мураккаб ва туда мева. меваи сода гуфта чӣ гуна меваҳоро меваи сода дар пеш мо ҳар меваҳое ки ҳозир қарор доранд қариб ҳамаи онҳо чӣ ҳастанд? Меваи сода мебошанд. меваи сода аслан аз дар як гул агар як ғӯрак бошад, як тухмдон дошта бошад, пестик мегӯем. агар гул як пестик як тухмдон дошта бошад, оянда аз он мева ҳосил шавад, ин гуна меваро меваи чӣ мегӯянд? Меваи сода. ва агар дар гул якчандто агар пестик яъне тухмдон якчандто бошад, аз якто зиёдтар бошад, ин меваҳоро чӣ мегӯянд? Меваи мураккаб. Масалан меваи мураккабда малина, тамашк ҳамчун меваи чӣ? Мураккаб. ва туда мева бошанд. ҳозир мо дутае ки гуфтем меваи сода ва мураккаб. ин ҳам як гул. агар дар як гул якто тухмдон бошад, аз он меваи сода. агар дар як гул якчандто тухмдон бошад, меваи мураккаб.
و برای توده‌میوه اصلا از توده‌گل حاصل میشود. توده‌گل این مجموعه گل ها جای گیرند. مجموعه گل ها با یک شکل و شمایل معین در یک دومچه جای میگیرند و آنها اگر در آینده به هم دیگر چسبند و یک میوه را حاصل کنند، میوه بوتون را حاصل کنند، این گونه میوه را میوه چی میگن؟ توده‌میوه. مثلا اناناس، بعد انجیر، توت، یا میوه چی هستند؟ توده‌میوه دارن. لبلبو، این هم چی دارن؟ توده‌میوه دارن. خیلی میوه مرکب و توده‌میوه قدر معلومات درباره‌اش مثلا نیست، بسیار جاها نمیاد، اما بیشتر درباره سخن درباره میوه ساده میرود و همه میوه ساده که ما داریم در پیش آنها رو به دو گروه جدا میکنن دارند یا از یک چند جهت تصنیف میکنند. گوییم اگر ما داریم یک تخمه، سر تخمه مثلا در از روی کنسنتراسیون آب جدا کنند، میوه میشن تر و خشک. از روی کنسنتراسیون آب در ترکیب میوه پرده اگر آب زیاد باشد کنسنتراسیون آب این میشه میوه میشود تر، اگر کم باشد میشود میوه خشک. این حسابی تر و خشک بودن، حسابی چی؟ میوه تر و میوه خشک، حساب کنسنتراسیون آب در ترکیب میوه پرده. و باز ما داریم که یک تخمه و سر تخمه در چی؟ میوه های تر و میوه خشک در هر دو قطار ما هم یک تخمه داریم هم سر تخمه. الان یک تخمه و سر تخمهش از چی وابسته است؟ مثلا ببینید که شفتالو یک تخمه است، پومیدور سر تخمه است. سر تخمه هر دویشون میوه سادن. در غورک تخم در یک گل بود و در این گل یک غورک یک پستیک بود، یک پستیک. از این پستیک هر دوشون از یک پستیک تشکل یافتند. در پومیدور هم یک پستیک ده میتونه میوه‌دان یک تا، در شفتالو هم یک تا میوه‌دان است. اما چی فرق داره؟ برای چی این سر تخم شده اوش یک تخم؟ در یعنی مقدار تخم، مقدار یعنی تخمی که در داخل میوه جایگیر شده است، این از چی وابسته است؟ ما گفتیم در داخل غورک تخم مخچه است. اگر در داخل غورک یک تا تخم مخچه باشد اگر و یک تخمه میشود میوهش، حتمی میوه یک تخمه حاصل میشود. و اگر در داخل غورک تخم مخچه زیاد باشد از آن میوه چی؟ سر تخم تشکل مییابد. یعنی خلاص ما فهمیدیم که یک تخمه و سر تخمه از چی وابسته است؟ از تخم مخچه. ساده و مرکب توده‌میوه این حسابی ساده و مرکب حسابی تخمدان، یک تا تخمدان باشد ساده، بسیار باشد مرکب. و در میوه های ساده ما گفتیم یک تخمه و سر تخمه. یک تخمه و سر تخمه از چی وابسته است؟ گفتیم از تخم مخچه. اگر یک تا تخم مخچه داشته باشد این میشود یک تخمه، اگر تخم مخچه زیاد باشد میشود چی؟ سر تخمه. شروع میکنیم از همین میوه های تر. از میوه های تر که ما دیدیم میوه های تر را جدا کردن به دانک میوه، انمی شفتالو، زردالو، گیلاس، آلوچه یا این چی هستن؟ میوه های دانک میوه. دانک میوه یک تخمه هستند. دانک میوه سوال میشه دانک میوه چیست؟ دانک میوه یک نوع تر میوه است. ببینید با کدام گروه داخل شد؟ با تر میوه کو. دانک میوه یک نوع تر میوه است که با چی احاطه شده است؟ با پوست تنوگ احاطه شده است و در داخلش یک تا دانک سخت یک مغزه دارد. ببینید قاعده‌اش به نهایت آسانه. دانک میوه یک نوع تر میوه است که با پوست تنوگ احاطه شده است، در داخلش یک دانک سخت یک مغزه دارد. غوجو میوه چی؟ غوجو میوه هم یک نوع تر میوه است که با پوست تنوگی احاطه شده است اما در داخلش چی؟ دانک‌های زیاد دارد. یک دانک دارد یک تخمه، دانک‌های زیاد دارد سر تخمه. هر دویشون چی است؟ میوه تر پوست تنوگ دارند. نگفتن امانت که ما سه تا نماینده دیگر آوردیم. سه تا نمونه دیگر یعنی گسپریدی میگن یا که نارنج یا که میوه‌های سیتروسی. بعد سبک این گروه دیگر، سیم گروه من باشد. این چی هست؟ کدومانند. ببینید در بسیار ادبیات شما میخونید بعضا اگر در واریانت های مرکز ملی رو در یک شما اگر دیدید سوال اومد که مثلا افلیسون یا که مندرین یا لیمون با کدام گروه میوه ها داخل میشود؟ کدام گروه میوه ها؟ اگر در واریانت ها، اگر هم در واریانت هایی که شما در پیشنهاد شده است، اگر در هم واریانت ها شما در نباشد مثلا گسپریدی، نارنج یا که میوه سیتروسی نباشد، شما به کدام گروه داخل میکنید؟ چه؟ به غوجو میوه داخل میکنید. یا اینکه در واریانت چی هست؟ سیب به کدام گروه داخل میشه؟ اگر سیبک نباشد شما در چی داخل میکنید؟ چه؟ در غوجو میوه. یا اینکه کدو، تربوز، خربوزه،
бодиринг агар дар аму вариантҳои пешниҳодшуда боз мегӯм агар ғуҷумева набошад агар шумо ба чӣ дохил мекунед кадумона набошад шумо ба ғуҷумева метавонед онҳоро чӣ кунед дохил кунед ҳамхел вариантҳо имконияти омаданаш бениҳоят зиёд аст ба ҳамин хотир диққат диҳед мақсад баъд меваҳои гесперидия гуфтем ёки норанҷ ёки меваҳои ситрусӣ онҳо ҳам бо пӯсти ҳамо рангин доранд пӯсти рангин ва дар сатҳаш эфир аз эфир иборат аст ва дар дохилаш лонакҳои зиёд доранд ва дар дохили лонаҳо тухмҳои зиёди он чизи ҷойгир шуда аст яъне ба ғуҷумева бениҳоят шабоҳати зиёд дорад бениҳоят шабоҳати зиёд дорад ва дохилаш чи қисман ковок мебошад исфанҷӣ баъд себак бошад шумо ҳар як кадоми шумо себа дидагӣ ҳастед вақте ки мо мекушоем себа агар пора мекунем дар дохилаш мо мебинем ки лоначаҳо дорад ва дар лоначаҳо дар сатҳи лоначаҳо як девора дорад ва дар дохили ин лоначаҳо чӣ ҷойгир шудааст биёем ира якбор нишон тиҳем ина бибинед чӣ дорад як лоначаҳо дорад лоначаҳо ки бо девораи мағз иҳота шудааст ва дар дохили лоначаҳо чӣ ҷойгир шудааст тухмаш ҷойгир шудааст ин мева чи аст меваи себак меваи чӣ доранд меваи себак биҳиам биҳӣ ин дарахташ бахшиш биҳӣ мегӯм нок биҳиам ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад нок ин ҳам мевааш чия мевааш себак дарахти мо дарахт номаш биҳӣ намуди ӯ дарахт биҳия аммо хиди мевааш ном дорад себак себак ном дорад баъд дигар гурӯҳ мо дорем чи ина бодиринг тарбуз харбуза каду ба меваҳои кадумонанд дохил мешавад меваҳои кадумонанд чӣ хосият доранд ки агар сатҳи беруни онро нигоҳ кунед сатҳи масалан дар бодиринг бози пурра агар пазад баъд мо ира ҳис карда метавонем тарбузу каду харбузае ки пухтааст пурра шумо агар як бор назар кунед вақте ки дар дохилаш донаҳо баъд аз он чӣ дорад мезакарпи мағзаш баъд аз мағз бибинед як қабати берунӣ як қабати сахт дорад қисман сахт чӣ дорад мевапарда ва дар сатҳи болои боз мевапарда як қабати тунуки чӯбин дорад сахт қабати тунуки чӯбин дорад ва бо ана ҳамин қабаташ бо ҳамин сохтори мевапардаш аз ғуҷумева фарқ мекунад мақсад яъне вак мевааш чӣ мешавад мевааш кадумонанд мешавад агар савол тиҳанд ки кадоме аз инҳо сертухма аст ва кадоме инҳо яктухма донакмева яктухма аст ғуҷумева норанҷ себаку кадумонанд меваҳои чӣ мешаванд ба меваҳои сертухма дохил мешаванд ин шомиланд баъд дар сатҳи пеши мо ин меваҳои хушк қарор дорад меваҳое ки дар мевапардаи онҳо миқдори об яъне консентратсияи об чи аст камтар аст ин офтобпараст аст офтобпараст бобуна баъд қоқӯ ё чӣ мебошанд мағзагмева мебошанд медонед ки шумо мағз дорад мағзи офтобпараст ина бибинед вақте ки шумо мекушоед шумо мебинед ба осонӣ ана иш мевапарда аст ин тухм аст мо гуфтем ҳар як мева аз ду қисм иборат аст аз мевапарда ва чӣ тухм мевапарда ва тухм ана дар қабатҳое ки мо дар экзакарпи мезакарпи эндакарпе ки дидем асб ки чӣ дорад мағз дорад сершира аст ин хубтар инкишофтааст аммо дар мағзагмева дар мевапарда на он қадар хуб инкишоф ёфтааст ин қабатҳоро мо хубтар дарк карда наметавонем ва ба ҳар ҳол мо мебинем ки мевапарда ва тухм ва мо мевапардаро аз тухм ба осонӣ ҷудо карда метавонем барои чӣ мо инро фаҳмондем зеро ки баъд аз мағзагмева мо дорем дон ба дон чӣ дохил мешавад ина ғалладонагиҳо гандум ҷав ина иш чия иш марҷумак шин гречка мешавад баъд ин ҷуворимака ва ин дар пеш мо чӣ биринҷ ин ҳама ба чӣ дохил мешаванд ба дон савол мешавад бештар ки фарқияти дон аз мағзагмева дар чист вақте ки мо шудем мо ба осонӣ мевапардаро бибинед ки мевапардаро ба осонӣ аз тухм ҷудо кардем ҷудо карда тавонистем ба осонӣ мевапарда аз тухм ҷудо мешавад
аммо дар дон чунин нест. мо дар дон ҳамин корро карда наметавонем. Мо наметавонем имрӯз ки пӯсти мевапардаро аз тухмаш ҷудо кунем дар гандуму ҷуворимакаву суливу арзану ина марҷумак, чунки мевапарда бо тухми якҷо сабзида баромадаанд, онҳо ба ҳамдигар часпидаанд, онҳо ҷудо намешаванд. Ҳамин фарқи тафовути асосии дон аз мағзак мебошад. Ва дар пеши мо боз чормағз истодааст. пештар чормағзро ба анами мағзак мева дохил мекарданд барое ки монанд биданд. мо метавонем ки мевапардаш ҷудо мешавад ку аз тухмаш, аммо ҳоло бошад чормағзро ҷудо кардан аз мағзак мева, зеро ки сатҳи берунӣ яъне мевапардаи чормағз яъне чӯбин аст, сахт аст нисбат ба мағзак мева. Мевапардаш сахт чӯбин аст, аз ин сабаб онҳоро ҷудо кардан ба меваи чормағз. Чормағз ин мағзак, ин дон иш бошад чи чормағз, чормағз ин чормағз монанд, иша каду монанд мегуфтем ку иша чӯчи чормағз монанд. меваҳое ки ба ҳамин монанданд мегӯем чи чормағз монанд. баъд чиам ба ҳамин дохил мешавад? бодомам шумо ба чормағз дохил мекунед. баъд дар пеши мо истодааст ин чи аст? лубиё, инаш чи? нахуд. Лубиё, нахуд. ин мева шонира шумо медонед ба фикрам ки ин чи аст? кӯсак. Кӯсак аслан ҳозир ин кӯсаки лубиё аст, ин хом аст. вақте ки агар кӯсаки лубиё пухт пурра ва худаш хушк мешавад, ба ду тараф тоб мехӯрад. вақте баъд аз пухтан ин хушк шуда ба ду тараф чӣ мекунад? тоб мехӯрад. бибинед намхе вақте ки кушода шуд ба ду тараф тоб хӯрд, анам донаҳо аз дохилаш меафтанд. Донаҳо аз дохилаш чӣ мекунанд? Меафтанд. беҳад диққате дар инҷода, яъне инами аз чӣ иборат аст? аз палаҳо, аз пала. ана ду пала дорад ва дар дохили палаҳо чӣ ҷойгир шудааст? тухм ҷойгир шудааст. вақте шумо мекушоед, агар худаш пухта расад, ин ба ду тараф тоб мехӯрад, ин меваҳояш чӣ мекунад? тухмаш мерезанд. ва баъд аз ин ба чӣ? ба кӯсак чӣ мисол шуда метавонад? кӯсак аслан оилаи лубиёгиё, лубиё, мушунг, нахуд, мевашон чӣ мебошад? мевашон кӯсак мебошад. мевашон кӯсак. ва бештари ҳолатда савол мешавад ки кӯсак аз ғилофак чӣ фарқ дорад? яъне ғилофак ҳам ба кӯсак бениҳоят монандӣ дорад. тафовуташ дар он аст ки анами чӣ хеле ки мо гуфтем дар кӯсак ду пала дорад, дар дохили палаҳо тухм ҷойгир аст. дар кӯсак дар ғилофак чунин нест. палаҳо дорад ва дар сатҳи девораи дохилӣ анами палаҳо боз чӣ дорад? якто ғилоф дорад. тухм на дар палаҳо, балки дар анами ғилоф, дар девора ҷойгир аст. вақте пухт агар тобам хурд, кушодам шуд, агар тухмаш пош намехӯрад, талаф намеёбад. фаҳмо? аз ин рӯ кӯсакро, меваҳое ки кӯсак ҳосил мекунад, пеш аз пухтан онҳоро ҳосилро ғун медоранд, зеро ки баъд аз пухтан тоб мехӯрад, ҳосил талаф меёбад. ва дар ғилофак чунин нест. ба ғилофак оз мо овардем мисоҷаш чи? шалғам, турб. ин шалғам турбе ки оз мо дар инҷо овардем, боз ба ин дохил мешавад. карам аслан оилаи чилигулҳо ғилофак доранд. ин дар пеши мо мондагӣ караму шалғам. ин барои мисол, шумо ира фикр накунед ки ин мева аст. ин шалғам қатъи турб ин мева нестанд. инҳо шакли тағйирофтаи решаи асосиянд. инҳо решаанд. решаи анаму чӣ? решаи турб, решаи шалғам, решаашон ин растаниҳои дусола мебошанд. соли дуюм, вақте ки дар соли дуюм, соли якум усови вегетативӣ ҳосил мекунанд, растаниҳои дусола, реша, поя, барг ва дар решаашон моддаи ғизоиро захира мекунанд. ва соли дуюм аз ҳисоби ин истифода кардан, баъд усови генеративӣ гулу меваву тухм мекунанд. дар соли дуюм мо дар турбу шалғам, карам мо мебинем ки дар ҳақиқат гул мекунанд ва гули он мева мекунанд. меваи он чи аст? ғилофак аст. фаҳмо? мо хай ғилофак наёфтем. ҳар оина ба шумо мисол овардем ки ҳам кӯсак dar сатҳи дохилаш бо чӣ дорад? Як девораи мағз дорад ва дар он девора чӣ ҷойгир шудааст? Анам тухм дар куҷо ҷойгир аст? Дар дохил анам девора. Ва мисоли дигар ғӯзак мебошад. ғӯзача. ин ғӯзаи пахтара мо дидагӣ ҳастем ҳама. ғӯзаи пахта вақте ки пухт кушода мешавад, донаҳояш чӣ мекунад? Меафтад, пош мехӯрад. ҳанзал, пажанг,
بعد قوقو میگیم گلی لاله قوقو این مغزک گلی لاله بعد زغیر سیرپیوز بعد هم سیرپیوز یکی از ما مثال آوردیم این میوه نیست این هم میوه نیست این شکلی تغییر یافته نوده زیرزمینی است وقتی که میپزند سیرپیوز وقتی که پخت گل میکند وقتی گل کرد در گلش شما غوزه آن رو دیده میتونید غوزه‌چه آن رو این رسانه‌ای که غوزه میکنند رسانه‌ای که غوزه دارند اصلا تخم آنها خود از خود چی میکنند پشت میخورند چی مثال شده میتونند گفتیم گلی لاله اویله زنبقی و بیشتر بعد اونها زغیر پخته سیرپیوز چی دارند غوزک دارند میوهشون چی است غوزک این همه در پیش مبدگی ها چی بودن میوه میباشن میوه باز میوه ها رو جدا میکنن با میوه های از روی منطقه میوه سوبتروپیکی میوه تروپیکی خیلی تروپیک سوبتروپیک شما میدونید که وابسته به مناطق یعنی منطقه که آنها نشونمو میکنن در جای تروپیکی یعنی آب و همو هوا و گرمی و نمیش زیادترک است مثلا بنان درخت قهوه این در کجا میسبزن اصلا در جای میسبزن گرمی و نمیش هم آب و هم گرمیش خوبتر و زیادتر باشد و در سوبتروپیکا شرایطش از تروپیکا کمتر است معنای سوب پایان یعنی پستر از تروپیکا اگر تروپیکا باشد اطراف آن از تروپیکا ما دورتر شدیم اقلیم و گرمی و نمی کمتر شد طرف چی میرویم طرفی سوبتروپیکا مثلا میوه‌های سیتروسی اصلا در منطقه‌های چی میسبزن در منطقه‌های سوبتروپیکا میسبزن خیر تشکر با دقتتون اگر یگان سوال‌های نفهمو باشد در کامنتار نویسید اگر چی خیلی خواهش دارید مثلا درس رو با کدام طریق ما فهمونید کوشش میکنیم که برای شما دسترس کنیم بار دیگر هم برای دستگیری کردنتون تشکر می‌نداریم